Na Ghana phone na NDC phone na sebe the voice mami tinsi rough road kakra. Mami tinsi rough road kakra. Welcome to the political rant with me, the voice, right here on Ghana Sem TV. Please like, comment, subscribe, share, turn on the notification so that anytime videos of this nature are uploaded, you'll be notified. Na Ghana phone na NDC phone na sebe the voice mami tinsi rough road kakra. Mami tinsi rough road kakra. NDC phone na chese mo eti bonkoso ejimifo you don't even think ye vetting ye ko ye ministers Mahama a promise won manifesto ni mu say odi omo be ye say ni sa mama mo kokon ketenkete ya mama ice cream obetwa ayi mu taxes mu obema dokon aba so be say omo no odi omo ba be ye adwuma o enti no ohia krofo a omo ye correct to work with. Na se san krofo no ye vetiomo na mo supporters na mo jimi na mo so na mo di Mahama toilet na mo nwenti no matuko minority for no so na mo di o matamu no enka mo mpo na se ka mo pushi me feel say mo Mahama no ene mo NDC kro no mo sue nyansa na so se mo sue ahwe enka mo pushi ni veti san krofo no se na be ya mo Mahama na waba no mo second independence na mo so mo nya no en kombetimi aye adwuma fenchima mamo na motimi aye mo 24-hour economy na timi akoye adwuma na se mo jimi mo na mo siasa mo pese Ghana koso mo ya mo jimi too much she Ablakwa onim the voice Ablakwa ntoko started pick up and that fight na he pick with what's the name Bryan Acheampong no mami cho secret na she no Ablakwa ye business bia na gu okoya agriculture na jiegu okoya bibia na jiegu eno okoko bi agric company one na yere na nanim se ponko no omuko bi agric business company eno okoko pe business okope contract wo ho Bryan ho and one of the initiatives that Bryan di buy wenya no eno tokwa no na Bryan di ma obi fufuro no eno tokwa okofoje ye na Bryan ye say it's more no mo NDC mo time na Bryan etos a continental hotels dem every mo ya ban dia mo NDC time na mo call say hotel na moton and Bryan hotel no one is one of the biggest hotels in Africa near what no kwunu mo kasa mo personal business kwa mo ntimi manage who compare contract no enya eno to kwa no ni Bryan ko di no Ablakwa na ne sikoko se ne azomigu na numa yi bese baby bese na ye ka mo ma ye nka ye vetuma mo ma ye vet mo pona se mo pushi se na be am Mahama mo holy Mahama mo Messiah Mahama no obenya nyansafo ne o ma ye adwuma nya jimifo hwe bebi same demfi odi we makototo krono cartel no build mo nka ho asem jimi ifo cartel no build sisi asa neutral for ya omo na ese so me neutral omo nyina Mahama mo contract to shut them down one positions just to shut them down. Are you people not worried when jimi adena NDC for mo ko vote me this mo jimi sa muka se o mani be buna ya grow hu 4 years Mahama between 4 years as senior we will have to go back and pick up things again NPP ba power ya be ye niema ye ade na de bia motesa NPP be hihye niema na niema gina ye be take off pe osumu nkotena fie na NDC aba no ma be niema no ma se no ni asaba back ade no mo jimisa munja Mahama toilet na mudi no na mundwen munja Mahama toilet na mudi na mundwen kakra no jimi papa na munja Mahama na mo feel say obi pepe bi ma mo no appointment oye na ye interview ye veti ministers mo feel say ministers so me get man ohun mo feel so me get men ni get woman now obaye na woni ye interview they say 2 seconds no kan so onko ohun ana mo jimi sa we mu nyina edio mu buman we mu nyina gomemu ekoto abayi mpanifo ma ye ana mo jimi sa NDC fo adan mo ma ye hu
Muma yenju yehu. Na fenyo maki ne jeria medi mwede. Me bo ma basu papa. Me ni baby omuwa. Eka me bomodi ako pen kosuya momudi. Omuwa bomodi papa. Na yi yaka ne say akwawe ya ne hwene sense mani. Miami ni pay. Oh, Samia wuku. Ne hwene sense mani. Ono hwene pafu sense mani. Ono di ontina hono fani chance ni bottom. On fani chance ni bottom. No mo de montineti na ho na afenyo maki ne shai bu ne ayi ye kan say ayi papa e fe ne sempo anodon pre omonfo ne ani ayi omonfo wanim nkoje mo de montineti ho na mo wi amasa be positions hwe say papa e fe ne say ayi ana okaba humia campaign team no ho etimi frɛ Ablakwa say sorry otimi frɛ ayi afenyo say ayi wana sa kwa na we na o mane bu ama ninua etirian oye wonu etirian etire mu munsu ahwe wahu NPP for munsu ahwe wahu wo Mr. You wahu wo mama ba wumia boka egu no mama ba wumia boka egu ana mote saa NPP for munsu ahwe se modie na obi uko platform bi so ka na NPP for na hade ye ni atana se mo pese mo be ye bia mo kwate asori ye mpem wo party nim mo nkona mo kwate asori mom na 2028 die enya de ye beko na grosso o ye nko na grosso ye ko na ni breso adwuma no mo ntimi nya o mpem be metan ye nye be betena Ghana na ya adwuma no ye be ba betena Ghana na agi party na si wonom anna mo ha adwen sa mo kuwa na mo de mo pese mo ye mani fe hwehwani mu na aka mo me ba ayi ni tu ne ayi gina poso mu muti koto ye beto aba the voice woni hanum say no mo di ntroto na na do nkola ema ne so toma oma kofa ayi state land enti mo enya nokure mo enti me hold the press conference mo enti me di banki ade no ama communication na nkoye woni say wenyi na account na NPP lusu ye afena we need to who be clarify any gina pom so be clarify mu the party na mu di adi agro be baby on ye be pam mu nyina afrim ne yan kase agi party na si wo adna motesa adna motesa afeya ye lusu awie no e na afena mu be we hwa ayi Ablakwa kwase ampani gibi for onye adwuma da photocopy adwuma no ye business we be so bia na ahye asai basa shia de ati se mahama wemu na mahama asesa omo na ye veti omo on moral grounds even not even on moral grounds because the voice me I'm a career coach as well. I sit in interviews and sometimes even a panel. So before we buy interview no ye ko social media ye ko show when ya post wo ho ye show carry lifestyle what you say the way I would say it will buy interview no ye ni mo kind of person na wo ye obi a wo club na no monsa ubu especially young boys no yes sir any young girls no post wo Instagram and say we go and check especially ejuma clearance especially ejuma here security clearance other than that say here security clearance we just do normal one we do a lot of search about you na and no crap who be the minister na ye busa mo say property awo sense because they have evidence na ye can wo jiri na fun se bi ma tropo no oto one na Sam George oto one na osresre wenyinya nanim e no so wabobɔ se pasle de kɔ ayi o ma jimifo muga na fo mo na montina honom se mo fu se ye watch me adwuma no mo be pa e ministerial role ye di sika akese ko show mo sa budget akese in millions portfolios akese sa mo mahama kronfo mahama tumu koko ni manifesto no we design sa kronfo we na ko boa no ameretimi achieve enti we nya kronfo papa ebe ye de no timi dia ye ade no magimi sa